درباره هەوڵ و کوششên Serokvezîr Mesrûr Barzanî ji bo dabînkirina mafên hewlatên Herêma Kurdistanê şayesteyên dareyên Herêma Kurdistanê di gotûbêjekê digel Berêz Arif Rojdî şêwermendê Mekteba Siyasiya Partî Demokratîk Kurdistan kên. Berêz Arif tu bi xêr hat. Spas bû êva. Destpêkê min got îtir van du sê rojane way lê hatiye taybet ev rûsibe yani gel her kesekî bax vê îtir hestekî xweş heye dilekî xweş heye pêkenîn bersiva te detin. Yani ev hewlên Serokvezîr Mesrûr Barzanî çawa dibînin ji bo vê yekê hem xweşiyek nava civakî da durist kiriye hem jî yani ev di dema heftiyekê da dabeşkirina du moçeyan. Diyara Cenab-ı Serokvezîran cihê destxweşiyê ye ke şef kiriye rûj û rûj kiriye şef da ku bişêtin daxwazê vî milletî bi cih bînetin. Mesela moça û budca Herêma Kurdistanê rastî pirseke gelekî lengî bî bo hikûmeta Iraqê. Eger her rengekî dîve viyaba milmilanê gel herêmê bikitin nediviya mesela budca û nanê xelkê bikte amraz. Çünkü her bu seb'eta wan xirab e. Çünkü ev dünya yê bî gundekî biçîk. Ev daxwaziyet me û ev nerazîbûna xelkê me ji nebûna moçeyê û budceyê bi hemî ezmanê dunyayê tê te bigotin. Yani nav komelgehên nîvneteweyî da ev xalekî gelekî nerênî bû bo hikûmeta Iraqê. Pêdagîriya serokê hikûmetê û tîmê hawkarê wî nav hikûmetê da erke weşiya wî erkî bi başî cêbecê bikitin. Neçû bin barê hiç qebûlkirinekê nerewa ve. Çünkü diyara ewan diviya mesela moçeyê û budceyê bikine rêkek bo milîşkandin yan destskandina Herêma Kurdistanê bes serokê hikûmetê gelekî xwe ragir bî cameranel meydanê da ma و ew harîkariya wî wergirtî harîkariya milletî bî pêş hemî kesekê dî piştî hingê yê Partî Demokratîk Kurdistan bî welayînê diye dîştma perwer. Em daxwaz dikin hemî ew layên bejdar nev hikûmetê da ya heta ew ne bejdar nev hikûmetê da wekû erkekê nîştimanî evê piştevaniyê bikine serweriyek bixwe. Piştevaniya Serokvezîra bin ji bo vê çendê yani qonaxên pişra jî çarbêne çareserkirin ew kêşeyên helavîstiyên di navbera Hewlêr û Bexdayê xwe tinê moça budce niye? Belê kêşamel gel Bexda ne kêşa budce moçe ye. Bes yê tu welê kirîn em wesa tengav kirîn ku hemî taytelek bête xwandin bê pirsêya me moçe û budce ye. Çünkü xelkê tengav e û heqê wan e jî. Moçe li hemî dunyayê da sanahîtirîn û besîttirîn mafê hewlatiyan e. Adem kesek karmendê dewletê ye ya xanedişîn e ya her barekî dîda xizmeta xelkê dikitin hikûmet mefrûze wê dahatê ku ew pêtivî wekû qanûn bûydabî bikitin. Me heta dihî şiya em li astê Herêma Kurdistanê da vê daxwaza xelkê cêbecê kî çünkü me şiya em nefta xwe bifrûşî. Lê dema Iraq hatiye serxetî û bi asta şikayetkariyê li gel Tirkiya Mehkema Parîsê da biryarekî danî derê rêgirtin الفروتنا نفته مفروضه او اركي اخلاقي او جبجه بكن. باشا كاك عرف يعني وقتا قلت pare taybet yani gelek keşan çare serdiketin rası. Lehmi dünyaya ve lehmi serdemek şu bu. Yani dabaşkirna moçey de kemtah de mehke da du moçe dabaşkirin be havlen Serokvezîran yani ef dabaşkirna moçey ve banduriye ka erînî ya icabi li ser rewşa siyasî Herêma Kurdistanê jî durust biketin. Divê durist kit. Çünkü ev gucbê pareyê hatiye Herêma Kurdistanê xilalê heybekê da du maaş hatin. Yani ke tu lêk bidîye ve nêzîkî 2 trilyon dînar ye. Bazar yê dewlemend bî. Dukandar keyfxweşin. Xelk şêtin daxwazê xwe cebecê bikitin. Xwaseten em li heybeke pîrûz da wekû Remezanê yan em beriv cejnê diçîn. Ev pêngava hatî havêtin lazım hemî layên siyasî evet nîştiman perwer bi xwe hesab kin. Rast e serdestê Cenab-ı Serokvezîran û tîma wî hatiye cêbecêkirin ve cihê destxweşiyê ye û ez barim li xelkê tête xwendin. Tu her kesekê lê bipirsî dua xêr bû wî camerî dikitin. Ev hêzên siyasî heta dihî eger kêşeyek û giriftek jî hebin yan jî dewrekî nerênî hebin ev lazım wesatê gehîş dibin. Dilxweşkirina xelkê مسترش هندی ام سیاست که نرواب کین باشه کار بریانها دنگک هبو دنوا
هەرێما کوردستانێدا کو سەرک وەزیرانشی بەریا چەند ڕۆژێکان لە دەمە ئامادەبوون لە بەربانگی فتارێکە ڕۆژە ڕەمەزانێ لە یەک ژمزگەفتن هەولێرێ گوت ینی کێشە هەرێما کوردستانی تنێ موچە نییە مەگەلە کێشیندن هەیە مەکێشە خاکیە هەیە مەکێشە نەتەوەیە هەی هەوڵێن هەی ji بۆ لاوازکردنا قەوەڕەیە دەستوری هەرێما کوردستانی یعنی چارەسەرکردنا وان کێشانە وەکو ئینگلیز دەبێژن ستێپ بای ستێپ سەردەستی سەرک وەزیر مەسعود بازانی دیگەل حکوومەتە عێراقێ چی بۆ وان کەسات مینیتن ئەوێن هەوڵ ددان بێئومێدیە بێمتمانەیە جەم هەوڵاتیان دروست بکەن وها نیشان بدەن کو دەبێ ئیرادێ تەسلیم بکەیت دەوێ هەمی تشتێکی تەسلیم بکەی بەس بۆ بێ چەندێک کوموچەیەکی وەربگری از بارکم هر کسایکیان هر لایەنێک وەسا هەزر کرد بتن کو زەلیلی و خونزم کرن بۆ بەغدا ئەم بشین نانێکی پەیداکەین gelekî şaşe ez vê barê me niha lazim hatibine veciniqandin hişyar bibine ve ki ew bîrkirdawana bîrkirinekî ne ciyê xwe ye lazim paşekişê bikin şûyê siyasetê ve em xwedal mafîn her tiştek em werdgirîn mafêmeya ne xêrpêkirin e dîv da herêma Kurdistanê bila hemî kesek têbgihin herêmeke bihêz e hindek gelek cara wê axivtê dikin herêma Kurdistanê bêhêz biye yan jî ew senge nemaye gelekî şaşin boçî çunke yekem herêmî ji berî duristbûna vê dewleta Iraqîyanî hebû du herêm berhemê xwîn û xebata milletekê ye piştî duristbûna dewletê danpêdanayekî destûrî ye ji hemiya wê vetir jî ev herême yêl parêzgariya îradekê navdewletî da ye wate herêm qet bihêz nabitin belkû hindek siyasetê nerewa nav herêmê de wetkin axtiname gelek cihê xwe negiritin eger herêm herêmatiya xwe ve hêzatiya xwe ve maye ve kes neşetin herêmê piştgoh bêxin زۆر باشە دەستخۆش کاکارف ئەف جهێ دەستخۆشیەیە نەک ئەس پێشم وەکە پێشێشکارە وەکە ڕۆژنامەوانێکی تر ji serê sibê xelek bi xwe diaxivîtin li hember mayka Kurdistan 24 û di duhî û pêr da jî ew hewlên Serokvezîr Mesûd Barzanî yanî cihê dilxweşiya hewlatên herêma Kurdistanê û daxwaz dikin ku ev hewle berdewam bin di dema raborî da Bexdayê jî yan bijin Iraqê jî gelek hewl da bi neşandina şayisteyên dareyên herêma Kurdistanê wek bijin reşkirinekê dijminkariyekê di nava Kurdan da durust bike heng vê helwêstê Serokvezîran çawa dibînin ku xwe li ser pê ragir û xwe ragir bû li hember hewlên hem eqlîmî û yên navxwî li dawiyê jî îtir mijdeyên xweşiyê belav kirin. Ev e nîşana hindê ye serokê wezîran xudan prensîp e xudan siyasetekî ruh ne xudan bawereke ke berpirsiyariyetêkî sermîletîye nabitin dê berpirsiyariyetiyê bo xelkê dî bihêlitin çünkü ihtimale wekû pêwîst dê tecrübecekirin ve nerevîne ji berpirsiyariyetiyê ev e muhîmtirîn nuqteyê hukmraniyê da tu ji berpirsiyariyetê nerevî xaseta wextê tengavît bin tu em li kurdewariyê dibêjin zelam ew zelaman rûja tengaviyê da wicûda wî hebitin eger rûja berfirehiyê de her kes kurê bavê xwe ye lewma nûke jî eger tu berxwediyê camêriya serokê wezîran negotiya min êkirî bêjt ew tîmê herêma Kurdistanê gel tîmê encumena wezîrana Iraqê şiyan bigehne rêkeftinekê girifta moçeyî çareser kin deekîd kim gunehekî mezin e pirsa Kurdî bête biçûkirin çarçûbê mesela moçeyî da ke mafekî rewayê seretayî her însanekê ye زۆر باشە کاک عارف ji bilî babetê moçeyê jî yani evro şandekawe ya Partiya Demokratîk Kurdistan seredana Bexdayê diketim serokatiya jêr fermana Serok Barzanî û serokatiya Nêçîrvan Barzanî jêgirê serokê Partî Demokratîk Kurdistan yek ji wan kêşan ev ye beşdarînekirina partiyê di helbişartinekê de weke dibêjin ku dîzayna pêşwexte bo hatiye kêşan ji aliyê dadgeha federalî be çûna wev da partî yani hiç umêdbexşek heye yan amaje hene ku derbasî qonaqeka dîke dibin yan qonaqê nû dest pê bikin pêşekî ez bi tiştekî bêjim ev ne meselekî medheke partî ew jimareye kes neşêtin piştgoh bêxit çi ser astê herêma Kurdistanê yan ser astê Iraqê yan ser astê nêvdewletî jî layinekî siyasî ye nûneretiya
قضیه کردیت کت قضیه خلک کردستانت کت نک بس قضیه موچه خلک کردستانه بلکه قضیه هبون و مانا هرما کردستانت کت وکو کیانک یاسایی و دستوری بله بجدار نبونا و البروسا هالبجارتنه دا معنای اونین رد کرنا پروسا هالبجارتنه یا پارتی بیجید به وان حلو مرجا دا با وان مرجد پیش وقت دا ام نشین بجدار بین هالبجارتنه که دا چون هالبجاردن لازم دنگ ملتی حاکم بد او دنگی آزاد بد تمام اف شانتا و دشتوی در سرپرشان شیوان بارزانی یعنی بحثات شده کن گوتو بیج لسر کجان بابتان دکن یعنی امیدک هیا گوتو بیج بردوامن تشتک هیا ام چجارا به امید نبینه و به امید نبین بله گفتگو هیا گفتگو بردوامه گفتگو چجارا نهاد یا راوستاندن چونا وفد پارتی سروکاتیا هجا نیچیبان بارزانی وقت جگری سروک پارتی وقت سروک یعنی به کردستانی گرینگ یکی مزن هیا نک متنیجی اگه تگو خدا با اخبارا تنانت هیز سیاست عراقیش گشبینن به سردانه چونکه چون هجان چرا بارزانی بو گفتگویی که راشکاوانه دل لاینت بجدار اداره دولتی دا سر همی اون که شاید کنه بین حریم و بغداد های هنگ وکه پارتی جید گشبینن کو دوان چند روشان دا دیگه هنر ریکفتنان هل بشادن دما خدا دینه کرن پارتی دی بجداری کت یا نکت یعنی تشتک و گوتو بیش کریه مرجن و گورینه یان هر همان مرجن پیشتن همان هلوستن پیشتر و هنه ام گشبینین که پرسا کردی پرسا که روایه و دسر کبت یا دوی ابرو حتی صبح چه بد انشن پیش رودانا بکبم ام ده چابره کین سردانا حریم وفد حریم و انجام توه بس مثلا بجدار بونا ما بوان مرجان ام بجدار نابین ام مرجع اگر هندی قد بدنه هر کسی که پچه که يعني عقلي بكار بينتن اف مرجع ليدانا همي تاك بتاكي هريما كردستانية ليدانا هيبتا هريما كردستانية ليدانا خباتا خلق كردستانية ما نبيتن اف خباتا بمرجد نروا بيتا بريدار كرن ام تخوازن هل بجاردنك كخلق تيدا آزاد بد روابط شفاف بد وهر كسي كي بيتن هسبي خل ميدان بتا بزينه كده شعبت اللي خلقي باشه کاک عرفته گفت کو پرسا کردی ده سر کبیتن یعنی بو چی هنگ وکه پارتی زیادتر پرسا کردی پارتی بونه و گریدن یعنی تنه پارتی خدای کردستانه یا پرسا کرده ام نو بجیم پارتی تنه خدا نوی پرسیه یکم ملت ما خدا نوی پرسیه دو همی او هیزه اجتماع پرور او هلوستی پارتی هی خدا نوی پرسیه بس بو چی پارتی چون که وکیل بجیم برای بنستریه یعنی سرکردایتیا هریمه هلدف پارتیه چه وکو حکومت چه وکو مسترین حزب هریمه مسترین حزب عراقی بتنه کو شیعی جیخو بگرد الپرلمان عراقی دا لو ما پارتیه بی او عنوان مزن بو پرسا کردی دو پارتی سازش ناکت سیاستت کت دو فرق دو تشتهين ام سياستت كين چينا پاشتين هر بوي بچين بس ام تنازل البرسا سرکی که مافیا روای خلق کردستان ناگین هیچ مرجعه اگر کردی کاغ عرب دای پرز بیتن اگر پارتی نبا اگر پارتی دصاحدا نبا یعنی دنهادا تشتک ند بود بناوه پرسا کردی کردستان گلک دا ضرری که مزن ده پرسه که بتن و سردست شووینیا او خلقت کو خوازیار هندنا ملت من نبتن دا شوان سیارتر بتن و داهلن اف پرسه بو سالام پاش بکبت زور باشه برای عارف رشدی شورمندی مکتب سیاسی پارتی دموکراتیک کردستان گلکی سپاس این هر هبن سپاس بو ایواجی